Dakle, dobio sam 2 kancera. I znate kako sam nazvao te kancere? Ta 2 moja kancera na jetri nose imena Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Ovaj režim se ne drži ni morala, ni časti u politici. Ovaj režim živi od medijske manipulacije. Jedino zašto su sposobni, pogotovo čelnik režima Aleksandar Vučić, je medijska manipulacija. Kao Amerikanci me poslali da bi uzdrmao Srbiju, da bi izazvao destabilizaciju Srbije. Pa ti izdajnici se odavno poistovetili sa Srbijom. Znači, uzdrmati stabilnost vlade je destabilizovati Srbiju. Ima li tu ikakve logike? I sad odjednom ovi koje su Amerikanci doveli na vlast kukaju da su mene Amerikanci poslali. I tu se Vučić preračunao.